So da no lobi wanda ye shika bataki. Di dibri no abi krachti aswaki. Enanga ala den demon di denanga bika ala dena fadon engel. En de mopona in de hemel de no mande dape moro. En de no abi krachti. Maar dat je actie schreef, maar dat pe ei fen krachti. Bika ei do omen sani, ei fetanga libisma, alla soort san ei do. We lobby wang, dat meki ko broiki fu a krachti fu libisma. Ei meki ko broiki ook tu fu a wortu fu gado, bika a sabitaki, e fu a ondrosuku a wortu fu gado. Ja? Dan au feni drape taki sang aka meki wi do, dat te wi edu den san dati, dat den krachti fu wi, dat au man teki den krachti fu wi, fu roko nangade. Dus dat want tak ai fu furu. Ja, en ook tu ai roko nanga den krachti fu den meti bika, te wi luku den demon, de nemek de... Nafdate de drink brudu, nafdate de suku brudu, ala yuru de mus abi brudu, bika brudu na asili lobi wang. Meti abi sili, de no abi yeye, maar de abi sili. Libisma abi sili tu. En dat meki den demon, de dibri makti den e dena wibaka ala yuru bika de nabi krachti moro de kon swaki de kon fluku gado fluku den. En dat meki de hara ubaka no mo de pus na wibaka de sukuwi ala yuru fu wika make foto. Bika doro ala den foto die we meki dat de fen kans fu hari krachti puru na wi. En ook tu de meti srefi de kiri de meti de meki offer. Fu kiri de meti fu dringi den brudu. En dat meki de kiri libisma ook tu fu dringi den brudu bika ini asili fu wi krachti de. Ini asili fu den meti krachti de tu wins ano de so furu lek den libisma. Libisma gado meki wi gersi gado. Ja, en gado meki wi de lek abasi fu alasa a meki na grontapu. En dat meki wi musabi tak wi abi furu krachti. Wie schreef in verstaan om een krachti wi abi, maar den di dibri sabi, en dat meki den suku koni en fasi, fafu man hari den krachti fu wi. So, want trasani wo luku, en da wo shitaki a di dibri ai lei en ai fufuru. We mbetegu bataka ai fufuru krachti, ma ano dati wawang ai fufuru ala sort fasi lobi wang. So, a fufuru maniri fen, nanga alei maniri fen, dat na tu bigi sani di mo pot na fesi, te yu te yu abi te maak nanga di dibri dat, want aki te di dibri kontak na mofodoro, konak na mofodoro fi bigi luku of ineshi fufuru nanga lei. Bika dat na den tu bigi sani di a abi inen libi, den tu moro bigi sani di we shi na inen libi. Ja, we lezen Johannes, dat na a evangelie voor Johannes. Ano a briefie voor Johannes, maar evangelie voor Johannes. Ja, ede marki IT, vers 44. En dit na Jezus schreef het tak jaso. En abe tak na den ju, en a tegi den taki di dibri na papa. En u lobby fu du sang a wani. Yeshi wantori lobby wa. Dus, if je arki a di dibri, dana ena yu pa anomitaki, na Jezus schreef takatori. Taki di dibri na den papa fu saida takso, ataki gado ano umpa u kan lezen herpisi fu Johannes IT da woshi, fade be har taki nanga Jezus. De be wani kiri Jezus, ma efi wan kirisma. Eh? In you ati wani kirisma. Dat want ak di dibri na yu pabika, di dibri na wan kirimang. En nadat abe sukuf tegi ding. Taki di dibri na pa. En u lobby fu du sang awani. Sensi na abiging ade wan kirimang. Ishi? Sensi na abiging ade dibri na wan kirimang. Anomantaki wan sani santru. Ya? Anomantak wan sani santru. Bika anosabi sana tru. Te ai lei,
ai taki lek fa inschrefi de bika ade wan leimang en na meki lei. Lobi wan. Dat wan taki. Mino wani taki tumsi furu tide, ma moro fara di wo go na les da wo verstaan desa moro boom. Maar da mi wan teigu. Taki if je leest zo sani, dan vanaf die der i moest begin denki, pota denki dis in you ede taki no mag fu bribi sa wan demon e taki. Bika no sap taki true. Gado e taken kring ja ine wortu bika na Jezus e tak drape Jezus na gado. Ataken kring drape tak anosap sa na lei. Di dibre no sabi taki true. Furus ma da de go arki sa a di dibre taki da de tak da naso. Anoso di dibre na lei mang basi fu lei na meki lei lobiwa. So, en da wo go na ini schrevi buku voor Johannes, maar da wo go na ini Johannes 10. Ja. Johannes 10 we de know. We lezen in Johannes 10, vers 10. A fufuru mang ekong soso fufufuru. Fukiri en fupori sani. Mi, dat na Jezus, kong fugis malibi en fu sorgu taki den abi eng bogo. Dus Jezus het egi den drape taki afufuru mang suman afufuru ma ibelezing bana ini Johannes. Aiti tak adi dibrina afufuru mang. Ya, afufuru mang ekong soso fufufuru fukiri en fupori sani. Mi, dat na Jezus, mi kong fugis malibi en fu sorgu tak den aben bogo Jezus kong fu giwi libi bogo lobiwa. Ma di dibri na fu furmang en kiri mang. Dat we si kring na ini Johannes 10 vers 10. Moro fara adi dibri ade wan yeye. Lek fa mi betaigi yuk ba ano de wan yeye no mo ade wan fadong engel dat wan tak ade wan engel ete. Ja, aben de wan engel na gado. Dabe roko gigado lek wan engel ma a fadong a tro wan tak rusani en dat wan tak ade wan fadong engel lobi wan. Abi ala de maniri fu wan engel ete ade wan yeye. Lek fa gado de wan yeye. So dat wan taki ala den yeye di de ini a yeye presi. Ja, ini den yeye presi. Ala den yeye e verstaan sa yu denki lobi wan. Bika wan san sa ye denki na leki e taki in yu yeye. Bika yu srefi na wan libisma, yu abi sking, yu abi sili, yu abi yeye. So dat wan taki te yu e denk wan sani. Na yu yeye e tak wan sani. En ala den yeye e verstaan den sandati. Ja, de verstaan ala den prakseri fu bika yu prakseri na yu yeye e takwan sani. Fosi ak mopot fu yu mofo, ja, yu yeye e taken in sei. En den e verstaan. So, moro fara de verstaan ala tongo fu saide. A tongo na asansa ye taki moto fu asandi bedenki fos I denki fu taken. Lobi wan dat wan taki yu yeye taken ba. Ala den verstaan ka ba? Fosi dan no pas yo pure na ini tongo fu libis ma verstaan. Dus ala yuru den yere yu fosi yu taki nanga yu mofo. En in wan tongo di ye taki. Den no abi a tongo fu yu fanodu fu verstaan yu. Ma de verstaan den tongo ya. Bika ala den tongo nanga den imluku den monde go abra her grond tapu. En de tak nanga ala libisma in den tongo nanga den. Memre no? Taki te de takanga yun. Na inuantra tongo de takanga yun no? Nanga yu egi tongo de probeer fu kori yu. De tegi tak no lees yu Bijbel. De tegi yu taki inom go na kerki. Inom bemoei nanga den sma di edin gado seriusu. Ala yuru de bari yu fu no du ogri. Ndo asaide de normal lip yu meki du den ogri. Den demone takanga yu na in yu egi tongo. En anga alas ma abra he grond tapaso de tak in de differenti tongo. Ja, fu saide. Omdat de verstaan den tongo. En
Dat wan taki, de verstaan ook toe if je taki ini a tongo fu a santa ye, we karen tongetaal. Ja, de verstaan. Abi furus ma, de gileri taki, te you etaki na ini a tongo fu a santa ye, dat den demon ne verstaan. Lobby wan dat na wan biggie lay, sorry dat mi moest taken so, ma na wan biggie lay. Na wan biggie lay fu health. Because the dibri no wani fu you sabi taki ai verstaan. En a wani fu you vrede eng. Wel mi moest tegi you taki you no mag vrede di dibri. Vrede na wan sondu. Wogo dapo atapato dat moro later mi uno go tapen ete. Maar mi wan tegi you no ba taki anotru. A di dibri na wan fadon engel. Ja. Ai verstaan you te je taki a tongo fu a yeye. Te je taki in a yeye. You yeye e taki. Ja. Te you e taki ini tongetaal. Sana a taki dati lobi wan. Nou, san me aksi you. Maar isa piki you schrift te peide. Taki san wan taki te je tak in wan tongetaal. Dat wan tak a santa yeye e tak in you yeye. Dat wan taki a yeye fugado e tak moksi nanga you yeye. Den e meki contact sondro dat you verstaan no sabi sa de taki. Bika de taki den yeye tongo. De taki den tongo fu den engel. Nanga den tongo fu libis ma di you no sabi. O lees asan dati. Chinso over dati. Ini a fossi briefi kufu Korinthe. E de markitina 3 vers 1. Drape Paulus etaki. A winsi mi etaki den tongo fu libisma. Nanga di fu den engel. Mami no abi lobi. Mi steng de leki wan broko tutu. No so wan kopro preti. So lobi wan da jaso. Kring weshi. Wan sani sang. Paulus charko na fesi. Abe taki abra lobi. Abe tak abra lobi jaso. E taki efasa. Taki ala den tongo fu libisma nanga fu engel. Maar dat if ano abi lobby, dan af zomaar. Lobby wan dat nou een true tori na ini anti-demonologie. Bika, if you denk dat je tak wan tongo, dat die dibri no verstaan you, maar nabi lobby. Ine hori na a worto fu gado lobby wang. Je flukus ma je dome ogri da je denk dat je kibri in wan tongo, ino kibri lobby wang. Ino kibri strefi. Ma, ay tak wan san drape, ay pur wan san kona kring, ay taki tongo fu engel de, en tongo fu libisma. Well, tapu a de di gado ben giden a santa ye, ya di de bedena a sodro, pede be begi fu a santa ye sa kong, nendi a santa ye sa kakong, da den smabe yere de betak omen sortu tongo isa leise na ini a buku handelinga. Ja, ina buku handelinga we kan lezen de marki tu. We kan lezen in anyung nengre Bijbel ascrivi boskopumang tu. De marki tu da is a lezen da yoshi. Taki den sma yere de taki omen tongo di den schrijf no sabi. Ja, de sonwang fu den tongo di you kan taki te asanta yeye kong abra you en asanta yeye e taki doro you. Ja. Da you etaki na ini tongo di you e shileki na ye tongo mar if I kande if we doro na den sma di sabi atongo da di etaka tongo dati da bo shitaki asanda tep safuru ook tu taki so lazy want to sma de go chara a wortu fugado tena wan tra kondre pe de no sab den sma dati. De no saba tongo da de tak ini a tongo fu asanta ye da de smai tak me verstaan na dis na sa you etaki. Isi dat wan taki na den tongo fu libisma. Maar ook toe so lazy we etaki in tongo fu engel doro asanta ye. En ala den tongo dati gado nanga ala den engel e verstaan. Bika mi beteguk ba. Fos itaking you yeye etaking. Ye praksering. Inoman takwa sansa ine praksering. Yabi praksering fosi. Aupsa doro yu ye gona doro sei lobi wang. So, lobi wang dus nooit moro inomusu vrede adidibri da yo goitaki. Yo kibri na in wan tongo. Dat na wan vrede houding.
wan fasi fu frede. En ala fasi fu frede na ilasik ba. So langa iteki wan fasi fu frede, fu kibri gidi dibri, doro fu duan sani, dat anom verstaan you. Ilasik ba, ilasa fetik ba lobi wan. Dati ino mus duen sref moro.